برنامه گشتیار دم باش تماشاوان هجا. ایرو ام لگوره لگند موشانه نه. گند موشانه جناوند بازار گوره بقاسی 18 کیلومتر دوره جچل مالی پکده و بقاسی 300 کسی نفوسای هیا. بله نها سر صبح ساعت 6. اما چند دکدن بچن تاشتیا خل گند بخون و دوره به هفره بشینین گند را بر بزوزانین جورا موشانه و بچن. بله ایرو امل گنده موشانه بن. اما حول بدن روزکا شینین موشانی پیشکشی و بکن. بله برنامه گشتیار دست پید که. مرجوز خزالم فیلال ملی وز خزالم نهاد اسکان دملت نرن چای دبیجه دزومن وخون یان. راسته چای گلا خوشه بیشم وخو. بله تماشاوان هجا ام لگوره لگند موشانه نه هینا سر صبح ساعت 7 ام هاتنا گند ما تاشتیا خو آماده گریه ام تاشتیا خو بخون دایگا سانیل جمعنا ام پیره هنک صحبت بکن بحثا تاشتیا خو بکن دورجی ام به هفره بچن زوزانین گند موشانه دایگا سانیه دیسا مرحبا. مرحبا خیلیتنا سرچوم. سپاس دستت صاحبت تجمر تاشتجی آماده کر. عافیت بیتن. هنوش جام بگلا خیلیتنا. نه دیشته باید اسکریه. ایشالا نباگم که. ساوین سپاس تماشاوان نجان ها لوید تشتین لبرمم جوارا بجمیرن ماستای نیوشکه وگیدن ریچالا هلوا یا ارکا هیا پنیر و دمس هیا. نهاد وی سفره ده افتشتین که مجمار دنما بیجه تف هرمینه لی دمسه بالا مکشاند. یعنی دمس و چه گریان وش در وستن؟ نخی دمس مکریه یدی محمد دست چکنه. دمس ووق دمس كريان وتري كريتشيجر. نعلم هم هازت كره. شكون جمردين دستين شكون دستين؟ هم جاري دستين. جواري. بوماتي تجاري. دما دمس تيجوتن راست طوري تنا بيرام مر. هذا طوري تبيرام مر. بله ريال. يعني أمش نيفيش دست ببكن ونيفيش شو أشيد كن. نيش كم چند بعض دوشن تینن شیری ماکینی دن. ام زاخی خود کلینن. بعضی کم پی تعظیم مشکید کین. لیبتن نیشک و رسپیدت کید. ام کنه قوالتله. يعني السر مشكي يا الجورد مينا. بله سر مشکی سد راست. سر مشکید کید. دو کی جم کنه شیریش کنه جاجی کنه گرار کنه کلا. جاجي شوه؟ جاجی دو کی مشکی ام ترکت کن قطعی ترکت کن. بیت عین شبه مواصلاتی. ام کنه نکلا دوشی ام کنه جاجی. ام تینی سفره بوم یعنی خودتینم بوم مالیتینن ام تخو. نه پنیرجی بسیرکه. سیرک ده. سیرکتی دوا، سوغاتی دوا، مندیتی دوا، سیابوتی دوا. وگیاجی اون تفج در دوره. وگیاجی همی چیاتینم بهاران دانه سیراکی دا بخوبو نا پنیری خودا. اون پنیر هاوینا چید کنه وسه؟ پنیر بهارید گرن، امنیکا هاوینیجی رونت گرن، بشین که ماستاد گرن. نه شوشه وجی براستیجی اف شوشه لوی هرم تایبتن یعنی چما اف شوشه؟ شوشی ترانگیل دستنلی نه کیفا ما پیتی هم تینم بو مالی بو میانا. ام بیشتر ارجندینه.
تشتی زندی ام تینه بو میانیت خو نه براستی جی واسه یعنی نه اسکان دملت نرن چای دبجه دزومن وخون یعنی راسته چای گلا خوش بیش مواخو نه تماشاوان هجا لپیش مجی نان هز راجم نان کی نه تایبەتمەندیەک بینانی وسە هەیە ku ev nan ji genimê wî çûye aşê avê ji aşê avê çêbûye ne ji aşê bi ceyranê ew dibe ji bo vînanî dikarî çi bêjî me re بو نانه ام آری بهاره جدات کردن آری سپی جدات اینن گلید کویریت کن 2 ساعت سیان من نچاره تا تاندیرا مسئول تبی جم نانی تاندیریت پیجن اگه گدیت رونه ام رونه نگدادن لاشا جام صادات پیجن Niha tiştek wisa jî heye ji ber ku di aşê avê de ev tê hêrandin kepeka wî jî nav de dimîne û ji bo tenduristiyê ji bo metabolîzma insan jî pir baş e ew lîv ji ber ku xwe tê de diparêzin ez bawerim pir baş e بله بله آری بهاره ساخلم گلا کپک ندانین اما هنده ندان مینی بو ساخلمیو آری بهاره سپی زالان نبید rast e merv pê çêtir têr jî dixwe بچه‌ها نیالا هم ساخلم هم جی انسان چیته پیونه تیته بید rast e temaşevanên hêja niha her car li ser sifreyek xwarinê ez tenê ez û mêvanekî tenê rodinin gelek kes piştî bernamê ji min re dibêje ya ma ev qat tişta teva tu dixwî ya tiştek wisa tune em wê ji diyar bikin hevalên me pişt qemera ji min zêtir dixwin em wê ji were bibêjin yani hemû îhale li ser min dibîne dayika saniye em ji te re spas dikin dibêjin mala te ava عافیت بی گلا خیرتان سرچو مرسا سریمه sağ bin sağ bin haydi qemera bigire werem bixwin Belê temaşevanên hêja niha em derketine raserî gundê Mûşanê û hatine zomên gund. Li vê de çend ciyên gu dema pez tê berîvan jî tên û şîrê pez didoşin hene. Niha em li benda pezin. Li vî gundê bi tevahî derdora 4000 heywan heye. Mêşin û bizin. Niha hinek bi vê hêlê ve diçin, hinek jî bi vê hêlaçiya ve diçin û nava rojê her du hêl jî yek bi yek tên li vê de şîr tê dotin û dîsa derdkevin raserî çiya li vê de dimînin şevînê. Niha wê pez ji hemberî me were û em jî li bendê ne. Berîvan jî li paşin hêdî hêdî ew jî ber bi jor ve tên. Em berî wan hatin me xwest hatina pez em nîşanî we bidin. Belê. Bernameya me geştiyar weka hûn dibînin li benda mayîna pez berdewam dike. Belê temaşevanên hêja segnandina me niha hêdî hêdî bi dawî dibe wê pez hat pêşî de bizin hatin niha dest bi hatinê kirine lê beriya çendek vêga li wir bi qasî 5 deqa sekinîn û li me re tin. Ez bawerim me nas nekirin ew jî zêde xwe ewle nedîtin ku werin bikevne ciyê şîrdotinê. Vaye hatin bi pêş de tên hema li paştir jî mêşin. Mêşin hene ew jî hêdî hêdî bir ve tên. Wekî me qasa din jî got. Li vê hêlê bi qasî 10,000 li vê hêlê jî bi qasî 10,000 heywan heye û her du divê saetê de têne vê de. Lê îro bi qasî saetekî derengman her du alî jî ev alî dîsa hinek zûtir hat aliyê din hîn nehatiye. Şivan ji dûr ve xuya dike ku tê lê pez jî hîn xuya nekiriye dema hatin ji xwe em ê wan re biaxivin û dîsa deynin pêşberî we.
دای مرحبا کام تناس بکن وای خودش در روز خواهی تا سلامت که همه تو سلامت به شما تو باشه ها تچت گیل ویده کاش مرا ببیجه تچت گیل از هاتم بیری از بود لوجو بیجه اجا عادی هنده نکی جناب ببیجی والله همه چه خودی که نصیب کسی بیشه دکا ببیجه برجواز خزالم ویلال ملی وز خزالم خزار بنی صبح که صبح زکه گشا گشا لکانیان چما خزال وای وای خزال صبح که صبح زکه گزر زیان پای بشه خزالم یا جایر خزالم لا 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 مر خزالم لا چار بس که من قوله که قیتان دارم گنده جوری های لا منی های لمنی های لمنی خزال خریبه خزال خریبه صبح که صبح زوکه گشا گشا چمکانیان خزائل در شری تا زیر زیما تو هنه بشا خزالامین آی خزال یا دلال یا اصنی مبلای ای قدار ملیم لاجا بیش اتا وسترا بیش آی خزال وی ساعت تا خوش دنگ و دل تساق به من های که گمی گفتم منی باید گفتم تش چند سالیا خو دلورینی خزاله مزه که از کلانا خوچنینه مار بابا منه کسی نه خوچنینه وزه آسمان خدا که بگومه دای بابه ممرینه کسو کنیم چنینه آهایل عبدالم عبدالله بزنا بنتوی بلنده میگلی اولا عبدالله تمرا شنگانه والله بیرام شنخ والله من دیگه تو ولی چه باشه حوالی تتف هاتنه بریوانی دوتنه دکن تش خور استرانا بجی لپاش رودنی بری از یادم پازه بدوشیم باید لوژا بیشیم تو من پازه خود دوشیم ایده بایی وای جبوت نچی تکلام دلورینی اجبا چلی بکن لوژا خوشه تش کنگه و واده بجی از هستی داد بیشیم بله الالی خود بیشیم از جماعتی نبیشیم المال دی بجی بله از مالی داد بیشیم اما دنگ تخوشه چما تل جماعت دجینا بجی والله جا جماعتی نه الحمد عربی بوان بیشیم دادی هاتن توی بکشکی بودیم والله بیرام شنخه هنه تا چند حبات زانی خدای عزیز قد کردی بیشیم هیله دایی که دلست که بلازینه دلست که بلازینه متومه که بلوسی خوینا سیهانی و طیرانه درها که گنده خریب خرباتانه کانه خبر دای بابا چی بیچینه وای عبدال وای عبدال از عبدال آدم دای ربن عبدال لبیام جیت چای والله دوران زمان هاتی زمان که نصافیه لول مل بگرانه الال مل مل ویل منی ان شاء الله خد على ربي بلن باني بلن ويش جاني لا ملات راجع لا ملات خرابيته الو ناخذانه وای ویل منی بجا محوي الو محوي ويلا محوي دي خرجي فاي لا لا المال باركانك لا محوي بيبي لا محوي بيبي لا محوي متقطع لو بشتازينا يا بجمال مني لا بيل مني لو بيل مني هذا احسن صار حتى تغوش ولا هي تما شفرني جا داي هر قوتنا كوج من فهم نتقر سترانا قوت يعني از باور موجود ام دبيجن مالا تاوا سپاس دكن بخاطريته راضي بها ما تستلمات به سپاس
خود به خواه سرچارا ناوی تبخیر نوع مصابریه که صبری تچید کی کاجمر بجم از برخود بریم برخی نیر مفرود نه برخی مینه اوانم نافرود به مهی و برخوا بین از مرا امجید داره جا زستانی صحبه نکویده اون یه نیر الجم خو نایلن ناخی مفرود نه چند مهی اون دفروشن 4 و 3 ماهی 4 ماهی یعنی گرک روا جایت کیلوی دقیقی هات کیلوی بعد دای که خو نمیش دو 3 ماه دا خود میشه دیا خود میشه ام حدی دایی که شیر لقت کن ام آیدی خواهید کن وقتی ما برخی نیر فروتم یه میشه عمدن ما شوان گرتیه شوان خو ما برخ دایی ما ها یه برخی ما داینه یه مایجی ما را چه ما جمعاش دین برخ برن دشون حب دادنی جبو زستانی بو خورد ببه جبو خورد ببه نساخ نبه کرم گلده چه نبه نمره هم برن بردن آپازی حتی گو ما برخک دانه شوان اری و چوا بازاری یک چوا گریه بازاری آیلخ دمیجنه مهی چند حب مهی 6 لب 6 شش لب شوان سره دیگه سر شوان بینی یعنی باش شو باش چوبان بینی سر شوان هم زیده دنی یوی چندن یه مهی 7 دنی 6 دنی یه دیتر ده کیم در دنی مهمانی 6 ماه چبه 6 ماه چد 6 که 50 با 100 که 70 با 42 که هم سال گرفت هر برخک چه قص پرد که برخ ما سال دانه جوتای ما دانه مليون 700 مليون 750 مليون 800 میلیارد و 700 میلیون یک برخ نها به شکلی اف چه قصد که کیم اوت کن او جوتای برخ نباشه برخ باشه یا کیلو پوجه برخ دگیشت به او نفیت دا یه نیر زیده چه انا از فرقای 100-200 میلیون که نها تگو جوتا وی چما حیوانان دوک جوت حساب تکرن اللب ناستینا لب جمع ما تک نوقت جوتوی بازار کن هم حیوان ها دا اصولا نه جوتا برخی چه خاصیه سلاوی دو دوه خاطر چه خاصیه بین دو حبی چه خاصیه نه حیوانات صادقه که و گوشت کیجان خوشه یه نر خوشنان یه می خوشن گوشت برخا ذات خوشم نیر با فرق ناکه یه کارا هیچ خوشتره اما یه برخا فیات هایجی فرق بیه مثلا سراوجم گوشتی بران کیلوی 5 میلیون با 6-7 میلیون تا اوش چه بعد من عنتابی ما دای گندی خویجی بریا بارکیه بیا عنتابی نه شاینه بارکی نه چون عنتابی اد بنا اخراجاتی بر پیاسا اخراجاتی اوش تشتای مصرف لید که کیلو من ده تجاری هنای uluslararası işler çeder var هم ساساشت نها اصول کا برینی هه زانبونه کوجه زانبون اجا هر کس این کار بره چوا دبریکا چند کیراله ده ما پیش جواز هبو نه بیا مقاس بری جواز هبو مسجد رو گو نه گو جاب نه رابو نه بو نه مقاس تیپی را چی تمیز بکن اف مقاسی تایبت تنج بو قصاندن حیوانه او 4-5 سال کی درکتی بری نبود او جو هبو دلبون دست کیوان هبو لیا دارت خصنیه کیدا او جمع تیشت کر بردا گیزان هیسان کر تیشت کر جو تیش نباش نبره تا نزانی پوی ولی گوشتی ببره گر تو اصول هیا تو سرابه چی گوشتی پازی یعنی نکن دوی مرف چه قص الجور ببره که یک دو گیله ده معرف صاحب ببره هندی تمیز با او پاییز دو مهدی پاشا بیتلمیش نه بیانی کنه اش ناگرنی اسب ناگرنی دا هنده ایجی سر و ببرد آب سر نابه زیده دمینه اما راست گله نابه آتا وندس گله پوی نابه آتا اصولا که چانت گیا دروی ترپانتیش که توی گیا اصولا آوسا پیشی از باورم تمقصی داتینی سر گوشت دور دبری اصولاوی داو دونگی پازه تی تمیز که وقتی ما درخواست دونگی پازه درخواست تا والی هم برخی ترس ورینن برادی جام düz جورد قول پیم بخوری نه از باورم برخیش حال خو قایله یعنی تو د قصینی پل خوشه چه دنگ جی در ناخه خوش تو با بوی هوا سری لبیش تو با هوا تلگره واز وزانا هینک ببه وزان هینی که تو برخی چی و چیتر بچره چیتر عقوبت خوش نزانه هری داوی هر برکیره او زانه وقت قد قملدامیش ناوید قد نارا چه خوشی چیکار هینک دو نه مگو عقوبت خوش نزانه چند مهک دنی هر برکیره نه نزانه
اوج خودشی خوده بلکه گرگ کوانا بریندار بنزی کیری پومس کاری گرجی هیا گرجی هیا گرگ کوانا نصیبه گلا گرگ کوانا هر چیا دکام امی واجی شوان پرس کن ای باشه همشتر سپاس دکن بجن مرا تا قوت بشتره وای گلا خود هاتنه سر چای مساسای ولاد تماشاوان نجا نام جم دایکا سینمن اوج البر بزنا خویا بزنا ترانابه وصیه قی هذه قلا واستيو هدي روزو هذي روكم دوش بارك تجي وصية تجي رونش هذه واستيو ماري والله تشان حب دودم من شاش دوتنا ايش تمونا شاش جيمونا اللي هوا هينك خوشه هذه خدي هنا قبل شوي صورة اري صار راسته با تماشاوان نجا بايكي بر صار المدخه اريم يعني بيملن ها بقول هدي دنيا جامده هذه والله يصلحه هو بيا هذه والله اجامتنا باز دوتني بيري باز خدوشن ام تبينو خدام چاوي واد خون ان خبر دادن ان راد من خلاص جای دوشن ام خلاص گنتين عربي صور دبن تنا گنده شيري خماكينيت دان كنا بانير تفروشن ام تقوى ام خبر ددن اون چه خبر ددن ام بخود خون لالي جنكن ام بخو حوالي لاله حوال لالي رنا خو بخود خون چه داخل مثلا سر چه دا ایرو دموند عربی دادن و سر چاغ هم مگو امی بچن ایرو چند ساره ایرو کانی باز مچانه کانی گل نهاتیه کانی چنمریه هر روز او غم هي يعني كا غور هاديه نهاديه اشياء هيا هم بم دنیا داری ماجی اویا بازی مایا باز امتنا باز چنه مال خو بچوک خو شولا خو عمل خو ایدی ام دنیا ما اوه هداي اف قلوج ام دبيجن وين دبيجن شاخ جواره اف شاخ تف نعينينا اف هنا لي زفر يا اف بزنها جاوي بخور واديه اف شاخ تشاو صاد دغهرن منو نزاني ام جا هنا في الزفر هنا قيتن هنداي خورد بين هودتشن جنسي واجو داي ان عيني ها رب العالمين وتوجي كيا از ببيجن مثلا دما چيليك چيبون چد بزن كارك چيد بجوانه نه كاركي وان چيبو قلوچي وي وساي اللي دبك وي كاركاوي جدا دري هنداي عيني هنداي قيت بمعنى هو قيت راتبه هنداي جي كوچا شاخي ويتشنينا ها اف بزنا ها او يا بتشوك الجم كاركاوي ها جي كاركويا هو شاخي هر دوا قلوچي هر دوا نعيني هاري والله باخذ يك هو بمعنى هو رابيه يجي هو السفريه يكش هندردش بيجا اللي ابا ها تشب عسل سكنه كا خوش دانيه قلوچي يجي بكلا كيما تشونه باخذ جانا بكيشه او دبي خو دبوت دينا خورنك تشتك دبي ده بعد كويت بيجن بعد كويت جيو تكا جياي الجور خواري جو بعد كد جو دحزرينا دنا خو ده حزرينا جابه بوجا ولا تماشاوان نجا نا از باور موجديد سكنه كايا پر عسل زاده يعني دنیا خدا چی کردیه اینجا کانی ده چند 20 ساله که ایشه نترسن ها ام بترسن جدس چدی هری والله ها خدایا هری والله ها خدایا هدی بوده چه بیجم ولا صاغيات دايا مش ترى سباست كن ام تجي زيدش كارت دناغرني حيوان تجي انا رابن بازي خوب دوشم جا وليد خوجا خلاص كم مالا تابا قوت بشتري سري ما هوتنا بس
بله تماشاوان نجا نها ام لبر چراوکا کو دهرکنه چراو چیاته بر بخار ودچه از او آب جمال رونشتنه او بخوشی شوانه جگنده موشانه آب جمال کبعثا کاری خوب گجمره کاری ما هم شوناتیت کن شولما ازدوا هم گیا درون گیا خرت کن شش ما هم چنان و پازه دا شولما زوره شش ماها ام دچن پس نها ev maha vegam têde ne jî duî şeş mehîde ye. نه مایس حتی سری قاسمی û qet êvara diçin malê? نه شویج هم مینت چیا هم شهید مینت چیا حتی صبح هم پاز نه بیری حتی بیریا دود بیری تچن هم جی پاز خو ورود بنا چرا حتی رو جادی ساعت 10-11 هم تینه Deha yazda tên heya saet çenda hûn li vir dimînin? هم حتی ساعت بجایی که نیو هم دیمینه لیا حتی که نیو هم لیا نسا بیری پازت دوش Çawa apê Cemal mayîna li gund xweş e an mayîna li zozanan xweş e. بخو عمری من همه نو پازت شود خود تا شولا پازت کم باشقا شولا میادی چنه Bi te çi xweş e? Bi te şola pas xweş e mayîna li gund xweş e. حالا بوم شولا پاز خوشه پس کدو حلاله کدو تمیزه شولو خوشه یا پازه کیفون به زح پازته Niha li xwarê behs kirin gotin li çiya li jûr hirçene gur hene. گور کی های ولا هر چی های شاید یک بیر کی دوتیا هر چک هاتیا تشتی شون همه دری خست Mazin bû? اوه Çi qas mezin bû? جلا زخم هر چی لیره لیا تجه هر چی Ji qama min û te bilindtir bû? آه دانه Piçûk bû qey çêlik bû êne. نه نه مازنه Di çirçat tirsî? نه نگفت ترس Dema dibînin çi dikin û dikujin lê didin baz ما بینم کوچیکا پیرود بعدا تحلیل درام direve diçe. درام تچن Lê gur? گورج Gur tên? اما هرچ به هرچی یک دبد بازا که دبد اما گل کو کانو کریدو چه نولا قیاس 20 ساعت درینه Herî dawî gur kengê hat nav pes. گل که نه هاتیا سالکه تای جارا که هاتیا سه چهار پازی ما گرتن بشین گیدی نه هاتیا Êvara hûn radizin an şiyar dimînin? ام حت ساعت نهید چنه گور حتی 12 دم پازی خورات کنه چرا حتی ساعت 2-3 هم تچه O sê şevê tariyê de. آره ام رات کنه چرینن جای دم تایرات سور نگوری دا درازین حتی ساعت 5 صبح جای دم رات کن Yani apê Cemal niha tişteka dîş tere bibêjim. Te gu ez şivanim û emrê min jî şivantiye de derbas bû. Ê ka gulavê te? کلوی ما مانه چی ام نوینه کاری محلات یا چوا Na hespê te jî te hespê xwe jor girê de hespê te jî delal ha. هسپین بلا لوت Te ji çava ve tişerî çi ye mesela? من مسبزی نو مپاس خیدان مخیدان زانه خیدان چی Na min fêm nekir. ها توس مادا پازه توس We da pes hesp çi eleqa? حس ما پی خینو خیمه دانسته پشتو ما اینا Me fêm kir. Baş e em jî ji te re dibêjin mala te ava qewet beş tere bi xatirî te. جی گلا خیر هاتنا سرچه من سری من گلا خیر هاتنا سر Dayê qewet be? قوات خوی سر تو Navê te bixîr? نو من افیا Dayika nafiya. Te bizinê didoşî? بله Erê çi qaşîr jê tê? کیلو اشیر هر بزنی کیلو و نی کیلو اندکا هیبت اگه سر بزنونه Erê ev mezinan piçûk e? انا خود هم پچو مازنا اما شکلی پچوکه Erê cinsê wisa ye? سی بسا Erê çend bizinê te hene? ده بزنین هنه Deh bizin. Ne? Mêşin? لبی Mêşin jî hene? ها Ew çendin? الله گلاکه چل پینجا بزن هنه همیان Nana yî te deh bizin hene? û jivan re çi dibêjin? مهیان He mihîn he. مهی هفده هجده مهیم هنه Niha şîrê wa jî neeyniye ne? Şîrê mehîna û bizina بزن فتره şîrê wek tam jî neeyniye. به هر بشمان یاغلین نه شیری بزن یاغلین نه شیری مهیا یاغلیه Te şîrê mehîna û bizina tevlî hev dikî an dixî satilnê cuda cuda. والله هم تاني هاد كان Tam çawa çêdbe. عينيا Eyniye? والله ام عيني غالي كان جلا ياغلينا بتن شيلو مو مستخو شاتو Niha li vir dinya xudê pez he. بله Bizin hene. بله û çawa ji hevdû naz dikin. الله ام بوياتك كان ها
بویاغ دکن؟ ام بویاغ دکن بویاغ نبه ناس نکن بویاغ نبین ناس نکن هم اما دوره ببینیم ناس دکن سرمانی دم پازی خوندستن و که جیبونا پازو کوی ام بویاغ کن جام زیب ناسن نها اف شیریه چند حوایه؟ اشتری 4-5 میلیون یه 5 مهین و بزنایه اره در دورا 20 حبه همانه بله اره از ببیجم قد تشعف دراوینی یه تجبیر دکی چه دبن؟ نه نابه نه ام زن ما کی دوتک کیلو اره تفجی صورن yani از ببیجم جاره قدن تا افانی تلیرن شیرتنه نه عینی بلا ام سرمانی دزانه بلا بویا عینی بیت بزن عینی بیت اما ناصن سرماندا اره باكو جي بوي گندیا مثلا بوي مسول راشایی گندیا مثلا شینایی دیکاس که عینی باكو دد ناصن اره ام باشه الناوی دگاری کیجان چوبه کودی؟ دگرنی بم بیر ناکن ام هنوز دگرنی پازه خودم سرمانی ناصن ام پیدات کن دم افت جد بد وی والد گیکو؟ ام کن خود دلدا اره ام دبنه گوند؟ بله اره ام دم ماشین دن سیجی مسجیا اون دفروشن بره مسجم فروشن یا خیلی ماشین دن کن یاخد فروشن جدا دکن نیوشک دکن نویشک اره باشه دای مالا داوا قد بشتر نسرچیم ساستریم خود خیلی مفیدست وی سپاس بله تماشاوانین هجا پشتی کو متاشته خو خوار وک ما گوتی ام چون زومه نها ام وگریان دیسب دایکا سانیه رونشنه مشیر کوانی لماکینه غستیه و ام چندک تشته دن دست بخن دایکا سانیه هنا کی بر دوره نها ما چیکر نه هم سویزی چون مفاز داد هم هات نه مشیری خونه همین ماکینه بدن امین هم ماکینه مکندی زاخ بخو بچید شیریز بیزاق شدی بخو بچید دیبته ایمانسız بشین گمونید کلین کنه رون دکن چیم ها دکن رون بله هم کنه نویشک هم کنه نویشک امی ایمانسız جدن از سوچی دی ببته کاری مه روژیه ام هارو هوت کن ام سویچن نوروتینه کاری خلی داخل نده شولی خلی برهفت کن ایمانسızه ایدولا هم مهند باشه نها طلومك نيف چقاس جهاد بله چقا هر دو طلوم تجابون هذا قدوم تجيبنا عشرين من مالات تيمنا یه جیران جهاد مالنا نخي من تيمنا يدو مالنا ام هر وجه دنا اكي تينا بخو ماكينه ده نه ایشه و به ماستان اونه بکن ماست بره اما نينا كان اماست امي ونب كان رو نمي ونش فروشه و وک شیر هره عبا بيت ببابت نه کسی کو شیر دستینه دزانه کو اون رونی ایجه دستینه نه بله بله زانيت بام بقدول ام بيت درجالي ام دبي ام كان قدلتينا روجت باشا جدم شيريان داني ده نه کیلو نیویش که بچیه كيلو نيوش كي حافتي انا بله جم و هفته ده چنه بله انا حافتي ان شي 65 جان شي دي هم جري درما انسان يا یه شیر يشي 3 مليون نوانا بله اره باشه دایکا سانیه نه سر سببت نسکنی امجی بترنه دبینن پشتی اف کار بقدر تچبگی بس که کار بقت از شیری خولی دامم می‌چنی و جواب کن فرینی بخون پیشین گمی بی زاخب کلینه هیوین کردن نلی و سبی جمع سبی مشکی بکی یعنی کار ناقده نه الله کاری معه پنیر عین و تو مشک و تو حینی ماستان اندیسه عن شیری تینن کلینه حتی ایوار منی تازه بیتادی مکر ماست کرده به ناخیده باشه هم دبیجن قوت بشتره دستی تساق به بخاطری ته گلا خیراتنا اساس سلیماتنا دستی اجنیشه کم چه نفراینه ساویس
تماشاوان نجا نها كيك ناصر البامه ام دبجن مرحبا ونشوانن باشن گله سابق داشته از میش گله خیراتن سر چون سابن چانه سپاس باشن. باشن سپاس کن کاش مرا بس گوندی خوب گن گون چقاس کنه او گاند بلا بیرا معنی وی چقاس کنه اما هندی بیرا مدید نو با پیری ما کریم چاش بیا بیشنی کریم چاش وقتی چوا عسکری لوی 7 سال اسیر ما دستی انگلیس داد انگلترا باشنگی هاتی وانی کاواشی لالی هاتی لالی آخوا کی لو قیزا خدایی دا لو زارکی و چی بینه پاشنگی دستی زارکی رو گرتی اینو علیا ها هاتی گواری ها گوتی نی بابو کا گندی ما ها گوتی واره ها گوتی کا بابو کا گندی ما ها گوتی واره هاتی به چیه موشان بیجنی هاتی موشان دی آکنه اون زودا 100 سال ها yani قاسی 100 سال نها چل مال هن از باورم چل مال ها گندی سره هنه ام گلا مال جهاتن لیانی نزدیک 5 مال ها اف بنجی مال تف مروه هفنان وکیدن کسین جدا جدا نهادن الویده بجیبونه نه خیر همه هم آیلانه موشان چی از بیان چین همه خینکن همه اقربان آیلانه باشه نام پالی خود دایه و چیچک اف چیچک جی تایبتمندیه که هست بارم بله علی الله چیچک هم بیجنی چیچک هم درمانه هیرو نوه هیروه نوع هیروه درمانه گلا تشتانه یعنی درمانه بو چه درمانه؟ والله هندی ازانم والله بو گلا تشتا بو گلت تو وقت وقت یاری مت کی دش باید دشتی باشه لیش بو چه از بارم کسین کو قفز دبنج بو واجی باشه مویجی بجن تشتهری گرینگ اوه باشه حتی به زستانی بو پازی نسات چید بیا مثلا وی حشت کن زستانی دنه پازیج بو مروف واجی باشه بو پازیج باشه نه که ناصر ده بخشی خوش آوازی گریه یعنی که لگا مسیون هلونه گوزن چند سالته بخش چندیه؟ راس 15 سالمه چنده وقتی هاتم لیه چه دورلیه چه نبود حتی تای دوره چه نبود او دوره به طور دستی خود چندیه باشه دلگون چه کاری دیگی؟ والله دیدم ها بازد کن ایشولا بازد کن گیاد درون لگون همو شینیه گون بازوان هیا بتونه هیا یعنی همه گندی مای مشانی بتونه پاس هیا چه گز بی پاس چینه اما لیه کلبانی دو سه مال بی پازن اجی هم خود ادارت کن اون لوا خودی درد که پنیر دنی ماست دنی یعنی سیاتو دنی بازا که سرش کن گوشت دنی آن ساعت او خوش نه گنده و بقاسی نیف ساعت یجیش گوره دوره تکلیا و گوره چوه والله باشه یعنی گندی ما بوما هن دور نوید ها که محلک بوما 18 کیلومتر مثلا هم میانه بوما بید نیو ساعتی از هم ناکشد چما گیاری مثلا تشتا لازم نیو ساعتی ناکشد چم تیما بله باشه امجی سپاس کنج وره مالا واوا ساوا گل خیراتن سر چیو مثلا سر قد بشتره رحمت دای بابت خیر هاتنا سر چوی ما هاتنا سستری وی سپاس یاد ناف خانی ده هر در شکان دی خرا گریت غرجه چید کی ده چوا کرد مجبور قالی فریدی بکشم بو زستان زستان ما پره قلوفر لگوند کشینی دوغال گاز هه دوال گازنی نه قالی فری بکشنی یا دوره و کله و تشته ده اون دارا بشوتین ده یعنی دوره شوتینه ده بیژن سرگین اون ده بیژن نه دارا چیاتین توینه دازستانی بیجیان خود کن نه تشتک دنجی هه ده بیژن ریخا چیلکا بویاجی دیسا اف انرژی بدست تخستن های تجویه هه انا والله ما هاش وینه اما انا هاش ببین از نه خودی اما نه انیا پازه خواهید کن ان سنگینا توینه
چیت کن مجبور جیان خو پی در باست کن باشه نهات هر در شکاندیه جیه تشکاندی تراست دکی جی مشکان یعنی راست کن و چه کن و پاکش کن بوا کلیدن قالیفر خو گریدن تی در روی نخوان نویج روژی خو گاز خدا بکن خورتوم جی تگریدانه نه ما به هوستا گرفته بیم yani hostatiye dor ta xuya dike yani هوستا هاتی ما گرفتن na te jî hosta xuya dike اره جی تقوی خو چیت کم هایدی هایدی wa gidin çitki والا پازداری ایتکم پاز خواهید کم bu ez nan jî dipêjim an نه نه پیش هم از پاز خواهید کم ji ali deng da te dikun nan آه نه جانی پیشه همه شول ما کردار ران پیچید می بکن همه شولی نه te çî tanure نه پیشنو انتشین شوناتی بکن پالاتی بکن شفیراتی بکن ji gund zêde derdikevî نه والا از پر نادر کم hew li gund dimînî ere zivistana jiyana gund çewe از دستان جیان گند سارا gever bi sarbûna xwe tê zanîn لیرا گلا سارا آره والا berf pirtê بفریا پرتی çi qastê خدا مترای تشتی هوتی metreyek tiştek rê tê girtin û nikarin biçin نه باشه ری گلا نونه گرتن به öğrenciyin mektebi تشتی قیوا گلا نونه گرتن به öğrenciyan ceyran çawa ye zivistana ji ber ku metreyek berf em dibêjin metreyek ne hindike yani جیران ما خوش نازستانه هفته تچه جارته یعنی جیرانی دا گوزندی محله پارای پر ماتستینن جیران ماش قطبه آره والا yani şu hev ev semehê havînê hene destê we de we gidin her sar خودم گیو درون bazı خوید کن تشتی خود سربرد کن حاضری خود کن بوزستانی تیدا جیان خود کن باشه em dibêjin qewit beştere em karê te nîvcûne hêl چای که بخون بلا چای که برا بینید savî spas patrîte temaşevan nêja niha mecbîr kir em bibêjin dema em diçûne zomê beriyê di ereba me de straneka heremî ya geverê ya dewetê lê didan digot rojekî derketim ji malê çûm navê hêrkiyan hemû kesa xwe da hemû aliyan ji bo her du keziyan vêca rê jî ew rê bû ku yanî kesek û nexweşiyek wî hebe kevir pêre hebe teqez ew kevir dikeve lê divê û baş avê vexwin û tişteka dî ji bîr nekin ku dirê de ti tuwalet tinene belê temaşevan nêja îro jî em hatin dawiya bernameya xwe îro em li gundê mûşanê bûn gundê mûşanê girêdayî navçeya geverê ye ji navenda bajarê geverê bi qasî 18 kilometreye dûr e û ji çil malî pêk tê derdora 300 kesî şêniyên wê hene ev gund debara xwe bi sewalvaniyê dike havînan sewalên wan derdikevin zozanan wek we jî dît serê sibê saet niha diçin nav sewalan diçin zoman heya saet yekî şîrê xwe didoşin û vedigerin jiyan bi giştî li vî gundî bi vê şêweyî dimeşe wek gîdin ji ber ku erd pir piçûkin erdê herî mezin em dikarin bibêjin 10 dönüme ew jî li cem her kesî tune ye çend dönümek kesên ku erdê wan jî heyî li vir wek bexçe bikartînin û ji xwe re tê de fêkî tê digihînin belê ji bo gundê mûşanê em dikarin vaya bibêjin em ê vê bernameya xwe li vir biqedînin heya bernameyek din bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş